We turn now to a nationwide tragedy, suicide. A new report from the Centers for Disease Control says it is growing rapidly among teenagers. Since the year 2000, the suicide rate for teens is up 28%, with an average of 5 deaths a day. O te tatalo ia au mai o se tali Ia whaafile mua i o le sami Le lalo langi E leo le pule le ola le tali Se angelu mai le langi O te tatalo ia au mai o se tali Ia whaafile mua i o le sami Le lalo langi ia afu o se ngalo fa'afua mai longa faki au lo unge kingo fai de makani ngalu fa'asoa mai kalangoa mai o aki ngā ia ko a pele kai o a whainga ka ia e manga kualo o ku mama soifua pēr le makai le pekia e le whiri la unge fo longa o sai sai kia pei ma fau faunga ma kua awangei fo i lau fau fau kua ia malo si lau kau kala kula i mai malave a i mai o ulonga lima ma fusi mau mai o uloi maka wa malingi whaavai o ngei mea waku kupu e so e angelu mai le langi o te tatalo ia au mai o se tali ia whaafile mua i o le sami le lalo langi e leo le pule le ola le tali se angelu mai le langi o te tatalo ia au mai o se tali ia whaafile mua i o le sami le lalo langi Sino mai la utupulanga ia to a peletai tatala fili fili lo osaiti o te tangi le tama o ilunga tai mai mafaa sino mai la utupulanga ia to a peletai tatala fili fili lo osaiti se angelu mai le langi o te tatalo ia au mai o se tali Ia whaafile mua i o le sami Le lalo langi E leo le pule le ola le tali Se angelu mai le langi